birababaje kandi biteye agahinda. Ibintu bibaye ku gihugu cy'abaturanyi bacu ba Uganda biteye agahinda kenshi cyane. Abantu 63 birakekwa ko aribo bapfiriye mu manuka y'imodoka enye zagonganye muri Uganda ku muhanda Kampala Gulu. Reka tuze turebe ikintu cyateye impanuka ese bimeze bite, tunarebe se umukuru w'igihugu Museveni abivuze iki nyuma yuko iyi mpanuka imaze kuba. Ubundi mu masaha nijoro, mu masaha y'igicuku yo kuri uyu wa gatatu itariki 22 Ukwakira 2025 imodoka enye zagonganye. Amakuru ya mbere avuga ko umushoferi utwaye bisi yo mu bwoko bwa Isuzu ifite ibirango bya UBF 614 yavaga i Kampala igana Iguru, ahantu bita Gulu. Yagerageje guca ku ikamyo yo mu bwoko bwa Tata, nibwo indi bisi yavaga mu cyerekezo gitandukanye n'iki ya mbere yahise igongana nayo. Nyaboneka yagerageje kuba yadepasa iyi kamyo yo mu bwoko bwa Tata, nibwo indi bisi iva mu cyerekezo gitandukanye yahise igongana nayo, baba byatera impanuka. Abashoferi bagerageje kwirinda kugongana ariko igihe cyari cyarenze, bituma izindi modoka nazo zita ibyerekezo zimwe zirenga umuhanda. Nyaboneka ni ibintu biteye agahinda, ibintu birababaje cyane. Itangazo rya mbere rya polisi rivuga ko abapolisi bahageze batabaye abakomeretse bajyanwa mu bitaro bya Kiryandongo no mu mavuriro ari hafi yaho. Polisi ivuga ko igikomeje gukora iperereza ku cyateye impanuka, ikanasaba abakoresha imihanda kwitwararika. Nyaboneka mwitwararike abantu bakoresha imihanda kuko impanuka ziteye ubwoba. Nyuma yuko rero iyo mpanuka ibaye, umukuru w'igihugu Museveni hari icyo yabitangajeho nko kwihanganisha abantu bahuye n'ibyo bibazo cyangwa kubafata mu mugongo. Yagize ati, numvanye akababaro ibijyanye n'impanuka ibabaje yabaye mu gitondo ku muhanda Kampala Gulu igahitana ubuzima bw'abantu. Nihanganije imiryango iri mu gahinda kandi nifurije gukira vuba abakomeretse. Perezida Museveni yavuze ko yasabye abashinzwe mu biro by'umukuru w'igihugu guha miliyoni 5 z'amashiringi ya Uganda buri muryango wapfushije umuntu, naho umuryango ufite umuntu wakomeretse agahabwa miliyoni 1. Tunakomeza gushimira rwose Perezida Museveni kuko urumva ko yifatanije nabo mw'ibyo bihe bibaje by'agahinda, kandi nanabasaba kugira ngo mukomeze kuba mwasengera iyo miryango yahuye n'ibibazo kugira ngo Imana ikomeze kugenda ibafasha babashe koroherwa, kuko iyi ni inkuru y'agahinda kandi iteye ubwoba. Nimba inkuru wayishimye nagusaba gushyiraho like, kandi niba utarakora subscribe wakanda hasi hano handitse subscribe kugira ngo mujye mukomeza mugende mubona inkuru tugenda tubagezaho zigiye zitandukanye. Murakoze.